election sida akoina candidate prem yamna line lobu ya deko candidate sida magi magun miyam ni yana ba magun khar lai riba madudi kari kari no da number 1 da maji am honesty ogadab ne ba pukse na am semba mi ogadabani adu ani subuda am chamgadabani he should be very simple ko samdradi mi je changak pungamde miyam jingji mukhai mukhai dana leraga miyam go wari sagadraga sai manga je ai thogom tawni habaduna ama oigredana adagi mathangda khwaidagi maru oibasi character aigi lamcha chajat adagi pesa khutal laktan ama siju character siju yam maru oi adui matungda yamdrabada ma laipak tu gi history and issues e masi phajan khangadawne si yam phajana khangadawni ko aduga mathangda maji law ga constitution ga siju kharadi khangadawne basic oi ba kharadi aduga amana mu maje administration jukar khangadawne organization amagi structure da kari kari darkar hoy administration amada management je kamain tawi tamangam de MLA orju department am sang doini manti orju department am pai doini ada administration ga isu ya maru ba pot khang daga de hayeng officer duna IS officer duna yes sir ga mana sinani mo sum sinaraga amada sum hoijagi ba mana sum leho bujiju thokida ba nate ba aduga aroibada education je masidi magi nangi literacy ki qualification aduga da question nate he should be educated adi lai sudi am khanga dawne like haiba a PhD MA BA natraju class lairadi aduga lai su yam khangadi educated already magi miyam gi damagda thabak tawningbagi tendency du lairaba mari papu nusiraba mari paki issue miyam jibu uragadi mangonda wari sabigadaba pauktak pibigadaba tanabada kanagadaba mi bari de laikhre kano adu miyam duga wari sanaraga policy semakpadudi mana semdoini dana aduga moina piriba phajaba miyam du mana policy oina semaga policy du implement toropada executive miyam na mid laudana mana yengagadi adugidi ma sakti leidana aduna adum ngamba potne Prime Minister Narendra Modi ji iminateba ko aduna sidi educated oiba ma changba sigi magun mayam je masi kanagumbana vote lepi ga haradi mana sune mingonda haidoktana masana gyan tajaraga ne ma equate ogodone sigi mayam je chena basu honaga dabani aduga mana miyam gi thabak tobiningadi sumaina yamna na ju lakpa tambi ga dabani adugi miyam gi thabak tawningbada mana nana lakpa ngambagi monda principle ma larido adune ba hayeng tungda yam corrupted oiro idoriba adagi di yamna main of principle gaina khogi lakadoriba trend se ado manipuri context adi hoji phawbada di laiba sida akoina mana political science ki ujaju guruju political science dinga ako political science ki satra moina akoina sigi hiram jida yam sangna angang lai taktana khotana padna tawjarapanina hoji manipuri context sida tawbukanadi taseng na dine vote lepa khotpa party semba semdaba sai matang sida kahena wangang deba kari noida khwaidagi maru wariba manipur miyam se hoji phawbada khoina ngasi phawbada mayolna pham khudingi salaga meeting piri basi horotangaina si sai kunguthra sida karama political party na tawrage swaina sai kunguthra mamangla si sai manga tawda ju continuously toromoba ade political culture hai namuju laidina miyam duna gyan ta dana political consciousness lair kanda miyam jina magi political akoi social culture level smaina political culture ju leba vote kamai tawni lenga pamga miyam kabri mari leini gaina chauna leigre poneba adugi political culture du political socialization to baina politics yawi miyam ni socialize to kadoneba ado so udreba aduna akoina pamiba prajadu natringaida aina pamba manipur ma poraknabagi wakhan khallaga kumdharagadi yam thumanba adagidi to oini oiroi khangdibi hektam yam thajaba aduga soidana maki vote si thengnabagi pota mushrooming jengum donaga party ga pakthok tholok phaje masi yamna khandaningai hoi aduga manipur nuksiraba manipur miyam ji attentive public oheningaba democratic system jigi democratic institutions da democratic politics tawge na khalaba
अदु ओरगदी थबक से हम वाटलीबा आई बोट लेपगे ना पार्टी में सेमगा बोट त खोमबा अदुनदी आई ओइबे यारोयना दमाय थमजके अदुम जुलै रे दुगा जिक मणिपुर की असेंबली खोगी हुमफु लाइबिजिदा वेल एक्सपीरियंस अदुगा यामना हिथोइ सिंगोर ngakne जिक लाइबि मैम जे सो नाउ हदु की लाइब 2027 की टाइम जम क्रिटिकल होबा यामना सेंसिटिव होबा इश्यूज मैम खकसु लाइरि हजिक से अदुना हजिक न्यू फेस इंपोर्टेंट होयबे की अदुगी एरिया म जुलै रे अदुना हजिक लाखदु 2027 की सागी मतंग जिदा अखोइ न्यू फेस मथौ ताबर नत्रगा एक्सपीरियंस फेस अदमुक अदु मथौ ताबर हजिक लाइबि मणिपुर की सिचुएशन अखोइ सिगी कॉन्टेक्स्ट सिदि प्रेम अखोइना उगदबसे नेशनल पार्टी द मागी पार्टी द लेरे हाइबदी नेशनल पार्टी अमना याम हेना सेंट्रलाइज तोबा डिसेंट्रलाइज तोदबा मरमदी डेमोक्रेसी की ख्वाइदगी मरु होबदी मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन हाइबनेबा का हेना शक्ति जी पिथोखिबनेबा अदुगा सेंटर दगी पावर जे लोय लॉक्सिनबा पाइसिनबा लो हनरगा सेंट्रलाइज तोबजिदी असेंगदी डेमोक्रेसी नत्तेबा मरमदा अदुदा अदुगी पार्टी दुना मागी मिहुन म्याम जिंगसिदा मागी डिसेंट्रलाइज तौदबदा सेंट्रलाइज तौरगा लैबा ओइरगदी सोमदा फनायामना हैबजिंगदो अगेंस्ट द पार्टी कैमुक तौबुंगमदना फरक तारा लैबजी अखोइना हुजि उरिसे अदुदेबा अदुदी नेशनल पार्टी देजु नत्रगा रीजनल पार्टी न तोंगान अमा लैग्रे डिसेंट्रलाइज तौबुंगमबा डिसेंट्रलाइजेशन लैबा फेडरल स्ट्रक्चर्स दे हेना इंटरेस्ट लैबा अदुगा सपोर्ट तौबा लैब्रा गाइबाइसिजु येंबु याइको अदुगा हौजिकी लैरिबसिदा खोइना सिगी पार्टी की प्रिंसिपल ने पार्टी की डिसिप्लिन ने अदुनी अदाने ने यामने स्ट्रिक्टली से खुदमोइना बीजेपी की माय वन नेशन थियरी दुदा वन नेशन वन वोट वन लैंग्वेज वन रिलीजन वन कल्चर अदगी इवन परीक्षा बाबा अमतक ओइना तौरिसि नेशन दुनी स्टेट दुगी नतेबा नत्रा सिदा नेशन सिदा स्माइना सेंट्रलाइज तौरपगी अकन कैंपेन अमा लाख मतमसिदा असोनबा सागी लेंगापजिंगदो असोनबा इन सेंस दैट अनी खक मिहु चटपा मणिपुर कॉन्टेक्स्ट याम सोनबा मने ओके केरो दरकार लेतेबा यूपी की हुंद्रा हेन लाखदो अदुना मुगलागदी कन्नेबा असिगुम मतंगसददी अखोइगी पार्टी दुगी केनो दु खितंग मियाम जिना कॉन्शियसनेस अमा लेबे संगेबा एक्चुअली